Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri eshatu z'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Igihugu cy'u Burundi rwose nyamuneka ibintu bikomeje kugenda bizamba, ariko kandi rwose bifata indi ntera. Ngira ngo gatanu kuri kagenzi kako tugiye kubyinjiramo amasasu menshi cyane hafi n'ikibuga cy'indege muri iri joro ryakeye rwose yavuze ku rwego rwo hejuru, aravuga arongera aravuga. Benshi baravuga bati nyamara Uburundi bushobora kuba bwatatswe, nyamara Uburundi bushobora kuba bwagabweho igitero. Ngira ngo ibyo byose turaje gato tubibavire imuzi n'imuzingo, ariko mbere yo kugira ngo ibintu tubanze tubyinjiremo, muraza kunyemerera rwose mbanze by'umwihariko nsuze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Murabizi mbanza mu gihugu cy'u Burundi nkabaramutsa, badukurikira bari mu gisagara cya Bujumbura, badukurikira bari muri Gitega, badukurikira bari za Cibitoki, badukurikira bari hano muri Komine Munanira, Komine ya Tongo, Komine Kinazi, Komine ya Kinigi, Komine ya Marangara, badukurikira bari mu makomine agiye atandukanye. By'umwihariko baba bari za Kirundo, hose baba bahari na za Kibira, baba bibereye mu bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze muri iki gitondo. Abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, tubahaye ikaze mu makuru yo muri iki gitondo. Baba bari Kenya, baba bari Uganda, Tanzania, Congo, baba bari za South Africa, baba bari Zimbabwe, baba bari Zambia, baba bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hirya no hino muri Afurika, ariko kandi si no ku mugabane w'Uburayi ntabwo twabibagirwa, kuko nabo badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubufaransa, Ububiligi, baba bari za United Kingdom, baba bari mu bice bigiye bitandukanye. Nabo tubahaye ikaze muri ano makuru ya mu gitondo muri rusange. Birumvikana rero tugiye kuba tubyinjiramo, ngira ngo tugiye kumenya byinshi bigiye bitandukanye byaranze iri joro ryakeye hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hirya no hino ku isi, aho birishoboke yuko turi bubagerere kugira ngo tubabwire byinshi. Turaza gusimbukira ku nkuru nahereyeho rwose ya hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Kurasana gukomeye kwabayeho mu masaha by'umwihariko navuga ko ari ay'ijoro, ku isaha z'ijoro cyane. Ngira ngo turaje ibyo tubyinjiremo, muraza kumenya ukuri kw'aya masasu se bimeze bite. Turaza gusimbukira hano za Kibira, naho ni igice cyumvikanyemo amasasu menshi, binavugwa yuko rwose ngo abasirikare bari gukoreramo imyitozo, bari gusubiranamo, kuko no muri iri joro ryakeye hapfuye abagera muri 21. Birumvikana yuko rero nabyo ibyo ari bimwe mu birimo biratera ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko igihugu cy'u Burundi. Ubwo ni ya macakubiri nababwiye rwose akomeje kugenda agaragara indani mu nzego za gisirikare. Turaza kuba nabyo tubikomosaho. Turaza kugaruka gato hano za Cibitoki, mbabwire iby'imyiteguro ikomeje idasanzwe y'imbonakure. Ikaba ari imyiteguro iremereye cyane, irimo irigishwa byinshi bigiye bitandukanye, byaba gukoresha ibyuma, byaba gukoresha imbunda nini ndetse n'intoya, byose bakaba barimo barabyigishwa ku rwego rwo kugira ngo igihugu cy'u Burundi ngo cyongere by'umwihariko kidiporoyinga abasirikare benshi mu bice bigiye bitandukanye, mu makomine agiye atandukanye ndetse no mu makorine agiye atandukanye. Naho birumvikana yuko rero ibintu byamaze kuba bikomera. Turaza kugaruka gato muri CNDD-FDD. Nk'abantu b'Imana mwe, ivumbi ryatumutse sinakubwira. Noneho aho bigeze nuko kugeza amagingo aya uwitwa Bunyoni yamaze kuvuga yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye bigomba kumugora kongera kwegukana amatora ateganyijwe by'umwihariko mu mwaka w'2027 mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo rero byamaze kuba bihagarika imitima ya bamwe muri CNDD-FDD. Byumvikane yuko ivumbi rishobora kuza gutumuka. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, tugende tuba updatinga, ariko muraza no kunyemerera tugaruke ku nkuru idasanzwe by'umwihariko ikomeje kugenda ituruka hano muri CNDD-FDD. Ahangaha rwose uwitwa Agathon Rwasa afatanyije na Bunyoni hari ibyo bavuze, ndetse kandi n'uwitwa Ndakugarika ndetse na Reveriyoni Kuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ubugambanyi bwinshi cyane mu gushaka gushyira hasi uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva muri rusange, wamaze nawe kugaragaza ko yamaze kumenya ubugambanyi bw'abagabo, nawe akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo arangize ibyamuzanye cyangwa se yongeye kuyobora igihugu
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi gukomeza. Reka ibi bintu tubyinjiremo rero by'umwihariko muri rusange, nababwiye ati ndaza gukubita mbangura, reka ibi bintu duhite tubyinjiramo, ariko icyo usabwa abakunzi ba Duniani Kote TV, nimba utari wakora subscribe, biragusaba rwose kumekinga sure yuko wayikoze kugira ngo tujye tugendana neza, ibintu bimeze neza gatanu kuri kagenzi kako. Twirukanse cyane rero munyemerere by'umwihariko duhite dusimbukira hano mu bice hano mu bice bya za Bujumbura ku kibuga cy'indege. Tubanze turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka muri ibi bice by'ano ku kibuga cy'indege. Ni amakuru navuga ko yakomeje kugenda yandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni amakuru navuga ko yakomeje kugenda rwose agarukwaho mu buryo navuga ko budasanzwe. Iki kibuga cy'indege cya Bujumbura rero, mwa bantu b'Imana mwe, kirimo kiragaragaraho byinshi bigiye bikomakomeye, kirimo kiragaragaraho byinshi bitari byiza. Impamvu ni ukurasana, ngira ngo tumaze iminsi tubabwira tuti ku kibuga cy'indege cya Bujumbura uko bwije n'uko bukeye hafatirwa abantu batazwi. Abo bantu batazwi bamara kuhafatirwa bakaba bamwe mu bantu bakora ibitendo nyuma iyo bageze mu magereza, cyangwa se bakora ibitendo, kuko iyo bamaze kuhafatirwa nyuma yaho barajyanwa bakongera bagasubizwa mu buzima busanzwe. Ngira ngo mbere twajyaga twikanga yuko ashobora kuba ari aduyi, ari imbonakure, ari M23 cyangwa se Red Tabara bafatira hano, ariko amakuru twaje kumenya nuko atari Red Tabara, ahubwo ari bamwe n'ubundi mu ngabo z'u Burundi n'ubundi bagenda bagakora ibingibi, bamara gukora ibingibi bagafatwa, nyuma yo gufatwa bakongera bagasubizwa mu mvuto, bakajyanwa mu mvuta, ariko igihe cyagera bakarekurwa, kuko n'ubundi baba baratumwe n'ibifi binini cyangwa se bamwe mu bikomerezwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero ibyo ngibyo bidashobora gutuma habe namba rwose habaho ikibazo na gito, by'umwihariko cyo kuba hari ikintu na kimwe by'umwihariko cyababaho cyangwa kibi. Ni ukuvuga ngo rero muri iri joro ryakeye abantu bagera kuri batandatu ku isaha y'isaa 6:34 nibwo by'umwihariko bageze hano mu gisate cya Bujumbura, ariko neza bikaba byari hafi n'ikibuga cy'indege. Noneho ngo bitewe bigendanye n'umutekano wari uhari, kuko ngo polisi yari yapanuye ndetse n'izindi nzego za gisirikare zose zicunga umutekano zikora paturuye mu masaha y'ijoro zari zapanuye, ziza kubona abantu batazwi, ndetse ngo imodoka bari barimo bayihagaritse, ngo bagerageza kubyanga, ngo abari bari ku mabariyeri agiye atandukanye. Nta kindi rero cyakozwe, kuko ngo basatiraga ikibuga cy'indege, habayeho kwitabaza icyitwa imiripuko. Aba barasanye n'abari bari mu modoka, batatu muri bo bari bafite imbunda, barasubirikanya, ariko ngo bamaze gusubirikanya, ngo imodoka ngo baza kuyivamo bagiye kugera hafi neza n'ikibuga cy'indege. Noneho bamaze kuyivamo barakomeza baragenda, bahita babura, barirukanka, ngo bakomeza kubakurikiza amasasu, ariko rwose ngo baza kubura irengero. Ariko ngo bigendanye no kuba by'umwihariko ngo iki gihugu gifite umutekano mukeya, hari umuvandimwe wageze gucaca mu gikari arambwira ati Moses, aba bantu bari gukora ibi bintu byose ntabwo bari guturuka hirya no hino mu bihugu by'amahanga, ni abantu bamaze kubona neza ko ubutegetsi bwo witwa Evariste Ndayishimiye butari ku murongo muzima. Baravuga bati reka twifatanye ubu butegetsi tubutere icyugaze, ubu butegetsi tubugera amajanja ku rwego rwo hejuru, twirirwe tubuzambya kugira ngo abaturage by'umwihariko bongere kubona yuko ubutegetsi bwo witwa Neva n'ubundi nk'uko twe twabibonye yuko ntacyo bumaze, nabo ntacyo bamariye, ahubwo ari ukurara bumva amasasu. Ahasigaye by'umwihariko mu mwaka w'ibihumbi 2024, dore yuko igihugu cy'u Burundi gifite amatora, uyu mugabo bamukimbize ku mugaragaro izuba riva, hayobora abandi bashoboye kuyobora igihugu, ibitoro byongere biboneke, ndetse inzira yavuzaga ubuhuha yongere ihagarare, ibihugu byari byarafunze n'igihugu cy'u Burundi imipaka byongere ifungurwe, ibintu bigende neza, kuko abarundi bo b'abahanga bamaze kubona yuko
uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeje kubicisha inzara mu gihe we ameze neza nta kibazo na kimwe afite muri rusange. Reka iyi nkuru tuyiveho by'umwihariko tugaruke gato n'ubundi muri CNDD-FDD kuko ni bimwe mu bintu navuga ko bijyana uko bwije n'uko bukeye. Ni CNDD-FDD kugeza magingo aya ikomeje kugenda igaragaramo ibintu navuga ko biteye ubwoba. Uku kurasana, iri hangana rya hato na hato, abanyapolitiki bari muri CNDD-FDD nk'ibipupe bamaze no guhaguruka bavuga yuko ibintu bitazakunda. Aba bari inyuma batari muri inzego za politiki ngira ngo murambe bavuga yuko harimo anaba Agathon Rwasa nabo bamaze guhaguruka. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira atariho ivumbi nuko biraza kugora uwitwa General Neva nyuma yuko abanyapolitike benshi byaba bavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze guhaguruka barimo baragaragaza yuko uko byagenda kose uwitwa Evariste Ndayishimiye atagomba kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi rero barabishingira ku inyerezwa cyangwa se kunyuruzwa ry'umutungo, umutungo kamere wagiye ubura inshuro nyinshi ndetse igihugu cy'u Burundi kikabarwa mu bihugu byinshi bifite inzara. Ariko ibaze kuba umusirikare, igihugu ari igihugu gikomeye kandi gifite abaturage bangana kuriya, yarangiza akambara butini yarobotse munsi y'ikirenge cyangwa se yahengamye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo abakurikirana hafi bya politike batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abindani muri politike y'u Burundi byaba babarizwa mu ishyaka riri ku butegetsi bo baricaye barareba baravuga bati ese amafaranga y'igihugu yakaba yadufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye, yakaba yadufasha mu buryo mwese cyangwa bundi, ajya he bimeze bite? Barangije barareba babona uwitwa General Neva kumwe n'umuryango we n'ibindi bikomerezwa mu nzego za gisirikare, amafaranga barayafata bakayakoresha ibyabo kuko nk'amabuye y'agaciro murabizi ko bari barahawe ikirombe cy'amabuye y'agaciro hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru nk'ubu abagenda tugeraho gake gake adushyikaho ngo ni uko ibi birombe by'amabuye y'agaciro ngo bari barabihawe ngo kugira ngo bifashe igihugu cy'u Burundi, ariko ngo nta n'umuturage cyangwa se nta muyobozi wo hasi n'umwe wigeze ugerwaho n'ibi birombe by'amabuye y'agaciro byatumaga bohereza ingabo nyinshi, abana b'abasore bato bajya bakayindimura ku giciro cy'uwitwa General Neva wishyiraga mu mufuka, ndetse n'abarimo abagabo bakuru b'ingabo, ubwo abo ni aba Reverien Ndikuri, ba Prime Niyongabo, wa General Prime Niyongabo. Ibyo rero ni bimwe mu byababaje bikomeye, by'umwihariko abaturage bibaza inzego za politiki, bamwe muri bo bibabaza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, baravuga bati n'ubundi kanaka ari kwirira, ari kwishyira mu mufuka. Ese turakora iki kugira ngo ibintu byiwe tuze kubishyira ku murongo? Ubu rwose bitangira gutyo, umwiryane utangira gutyo, by'umwihariko bikubitanaho kuba iki gihugu cy'u Burundi kigenda gihangana n'ibihugu by'abaturanyi byinshi. Arega buriya na M23 kuko imaze gufata igice kinini, ifata n'igice kigera ku gihugu cy'u Burundi, bazaba ari abaturanyi. Birumvikana yuko rero ibyo byose ari bimwe rwose nyamuneka mu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko hano ku butaka rwose bw'u Burundi, ndetse bishobora no kuza gutuma igihugu cy'u Burundi rwose gicikamo ibice byinshi cyane, twavugaga bitatu bikagera no muri 4 cyangwa 5. Tuve hano kuri ino nkuru twikomereze tugaruke gato hano mu kibira, abagera kuri 20 nabo rwose bongeye baricwa. Uko ni kwa gusubiranamo kw'ingabo z'abarundi gukomeje kugenda kugaragara indani. Ngira ngo ibintu maze iminsi mbabwira nti mujye mucunga neza, buriya nta nubwo ari n'inkuba ikubita, nta nubwo ari abaturutse hirya no hino baza bagakindura abantu ba hano muri kibira. Gute abasirikare bashobora kubiraramo bakabarasa? Hari abaraye patuyi, hari abasirikare benshi bari mu myitozo muri icyo kigo bakabarasa. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ahubwo bamwe muri bo indani nibo bapanga ama operation bakayakura
mu rwego rwo kugira ngo bikize abo batari kumvikana kuko nabo isa n'isaha bagira ngo babahitane. Ubwo rero rwose nyamuneka menye ko ibintu bitoroshye habe namba ndetse icyitwa ivumbi rikomeje gutumuka. Rero nta nubwo ndi bujya mu bintu byinshi kugira ngo dukomeze tuvuge byinshi, reka ndaza gusubikira aha ngaha mbashimira abakunzi ba Duniani Kote TV, babwire yuko amakuru yacu ari akagaruka, turaza kugumya tukabakurikirana n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Murakoze cyane.